اکنون دوستانی عزیز بعد از نابرآمدن رقیب در اینجا میتوانند حکیم اودینایف رو دست بالا بینند به خاطر که رقیب نابرآمد است و جفت دعوت شده است و اودینایف در مرکز میدان است منتظر است تا رقیب بحرالدین اکراموف رقیبیو به میدان براید. طبق طلبات گوشتین جدا هر چیزی که طلب میکند باید آن باشد. مخلصان گوشتین جدا فرزندان حضور آوردند جمله سرولای پهلوانانی که دائما در پهلوی پهلوانان هستند. سی ثانیه مقرر شده است. بله حکیم اودینایف به نوبت دست بالا میشد با سبب حضور نداشتن رقیب. یکتا سفید ببر کرده است. سرویدین قادیروف پهلوانی که در ناحیه ورزاب تحت رهبری جمشید قربانوف مشق ورزی میکند. من باور دارم که مخلصان آنر جمشید قربانوف رو دیدن. این پهلوان حالا در ناحیه زیبا منظر ورزاب به حیث مربی جوان کار میکند. و اکنون میبینیم که سرویدین قادیروف این پهلوان یک تک سفید پوشیده شاگرد جمشید قربانوف بر مقابل رقیب حسن تشریپوف از کلوب ورزشی وستان چگونه مبارزه میبرد. در کلوب ورزشی وستان سلیم احمدوف یکی از مربیان تجربه دار گشتین جدا مشق ورزی میدهد. ما درباره شاگردان اصیل سلیم احمدوف بارها گفته ایم. درباره کارنمایی مربی جوان بارها سخن کرده ایم که حالا هم در کلوب ورزشی وستان کار و فعالیت میکند. حالا از اینجا نبرد برابر است. حرکت های بیشتر پهلوان یک تک سفید پوشیده قادیروف زیادتر می باشد. سرویدین قادیروف قد و قامت هر دو برابر هستند. حالا ببینید با هم دست و چنگال هستند. قادیروف سرویدین با پیش می آید. آسان باشد کمی تشریپوف کمی خود را کنار میبرد ولی با وجود کنار بردن هجوم هم میکند بعضا حالات. سرویدین قادر بودن خود را باید نشان دهد در مقابل رقیب. حالا برای کندن اگر در حالت دست گرفتن و کار نکردن معنای شده را دارد. همچنین باید اینها وقتی که آستین گرفت باید هجوم باشد. داشتن ایستادن معنای شده را دارد. در اینجا باید داور به نظر گیرد این را. کمفعالی هر دو پهلو. بله جا یک حرکت ولی حسن تشریپوف کمفعال است. حسن تشریپوف نسبت به سرویدین قادیروف کمفعال است. داور حالا خاموش است. باید داور هم چرخ زند. بجز از اونه که ورزشکاران گوشتین میگیرن باید حرکت های داوران هم زیادتر باشد. داور همیشه باید در حرکت باشد به نظر گیرد. اولین شیدا رو برای پهلوانی یک کبود پوشیده تشریپوف نشان میدهند. حسن تشریپوف از اول کمفعال بود. اکنون حسن کمک خوب کار کرد.
حالا در مقابل رقیب بعد از توقف زیاد به حرکت درآمد. هرچند توقف بود در حالت انجام دادن اصول، ولی کمی نسبت به پیشتر حسن تشریپوف فعالتر شد. سرویدین، قادیروف یک طرف داشتند، هنوز عمل نیست. طرفی راست داشتند و عمل نیست، معنای شیدا رو برای هر دو پهلوان باید نشان دهد. شدا دیدید داوران ما هم علاقه تجربه مسابقه های بین المللی رو می آموزند و درک می کنند که در حالت ایستادن یک طرف معنای شیدا به هر دو پهلوان است. قادیروف تا هنوز از اول قادری خود را، ولی خود مبتلای اصول خود گشت. در اینجا رقیب حسن تشریپوف ماهرانه او را به تخته پشت افکند و به دوره منبعد راه گرفت. حسن تشریپوف از کلوب ورزشی وستن. دوستان عزیز، اینجا بعد از دیدار حالت تکرار لحظه های جالب را میبینیم. ببینید حسن خود را خوب دفاع کرد و در حال پشت پای رقیب از اصول رقیب کار برد و او را به تخته پشت افکند. یادداشت میشیم که گزارشی ما از مسابقه جمهوری آید به گشتن جدا بین کلانسالان پیشکش شما میگردد. این اولین مسابقات است که در موسم 2022 بار اول میان کلانسالان برگزار میگردد، یا به قول دیگر مسابقه ریتینگی میگویند یا رده‌بندی است که هر یک پهلوان باید موقع خود را مستحکم نگاه دارد. جفتی نوبتی برای ما علاقه حاضر شدند. طالبوف، جان محمد به حیث رفری دو پهلوان را می آورد. شهرزاد ایمنوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده از ناحیه حصار، اعظم رسولوف را مشق ورزی می‌دهد و رقیبش باشد فیروز عزیززاده. این شهرزاد است که چون مربی اعظم رسولوف رقیب را شاید در فرصت کوتاه‌ترین و رکوردی این مسابقات محسوب می‌شود که در فرصت خیلی کوتاه شهرزاد ایمینوف حالت تکرار رو ببینید. در حالت تکرار هم معلوم است شهرزاد شیر برای رقیب را فقط اینجا اشتباهی 100% از جناب فیروز بود. فیروز عزیززاده نتوانست که حتی در حالت راستو از تجربه کمش خود را برقرار شد. شبهه داشت از چی باشد که او با تخته پشت رفت. خود الان که گوشتیم قدر بگوییم که اگر با شو نگریده بود. جان محمد طالب فرزند معلم طالبوف است، یکی از سلالای پهلوانانی که حالا به حیث مربی هم پدر هم فرزندان کار و فعالیت میکنند. مخصوصا در شهر وحدت شاگردان آنها خیلی زیاد می باشند. این پهلوان یک تک کبود پوشیده منصور میرزا علیزاده است. پهلوان است که راوف حکمتوف آنها را مشق میدهد. حالا من باوری دارم راوف حکمتوف هم اینجا بود. در جریان مسابقات ما البته او را خواهیم دید. راوف حکمتوف مربی جوانی که حالا در همین مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزشی به حیث مربی جوان کار و فعالیت میکنند. حالا این فضای زیبای مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی منیج میگویند امروز میزبان این نبرد گردیده است. خب اکنون شهرزاد با منصور
با هم آمدن. شهرزاد یک تک صفحه دارد، ببینید اوه و ضربه کار میکند. نه اینجا پو نیست. همچنین وزری هم ندادن در تابلو. به هر حال حالت تکرار شد پهلو بود. به هر حال جان محمد طالبوف چی میگوید؟ شیدو با پهلو هم نبود. شیدوی اول برای شهرزاد. منصور میرزا علیزاده مقابل او قوی ایستاده است. شهرزاد باز میگیرد، کمر میگیرد و پهلو میافکند. جوازر نشون میدهند. به هر حال وزری فکر میکنم در اینجا شاید مورد بحث قرار نگرفت، قبول شده است، در حالی که باید این وزر دیده میشد. الله داور اشاره برای سرداور نمیکند، معنی را دارد که قبول است. شهرزاد با یک وزر الکی پیش می رود، هرچند یک وزری دارد. الکی رقیب میرزا علیزاده منصور نیزو را آموخته است. باز هم پهلوانان ناحیه حصار. اگر تاریخ گشتنی ملی تاجیکی گشتگیری را ورقگردان کنیم، پس وادی که پهلوان پربر بود ناحیه حصار محسوب میشد. در ناحیه حصار پهلوانان نامدار به مثل برادران اعظم رسول‌الله هم این سلاله که امروز شاگردان زیاد را تربیت کردند و مخصوصا پهلوان فعلی که در مسابقه های بین المللی هنرنمایی میکند از ناحیه حصار است. جو داور برای ادامه رقابت اشاره میکند و با یک وزر اکنون شهرزاد استانقلوف با پیش می رود با یک وزر. این حالت ایپون ولی با سر آمدن هم خطر دارد. باید این را به نظر گرفت. این حالت را هیچگاه با وجود نآورند. حالا فرهاد رحیموف در اینجا اشاره میکند یک لحظه با فکرم اینجا سر فرود آمدن کمی خطر داشت. بله اینجا طرفداران هم اشاره دارند که خانساکی بله خانساکی هم نشان دادن به خاطر به سر فرود آمدن بسیار حالت خطرناک است. شهرزاد استانقلوف حالت تکرار رو میبینیم. آخران پرتافت رو اگر نشان بدم برای ما کارگردان، همون حالتی که خانساکی مکی اینجا دیدید. ببینید پهلوان پیراهن کبود پوشیده به سر آمد. این حالت میتواند با وضع ناگوار آورده رساند. این خانساکی مک 100% است باید پهلوان پیراهن کبود پوشیده دیگر با این عمل دست نزند. در حالت دست زدن منصور میرزا علیزاده نوتر میتواند که بسیار خطرناک. اکنون جفتی وزن شاید یکی از پهلوانانی که در گشتن سامبو درخش دارد، عنوان قهرمان آسیا دارد. چندین مراتب در مسابقه ها در چمپیونات های جمهوری تاجیکستان یعنی غالب و جایزه‌دار چمپیونات های جمهوری تاجیکستان در گشتن جدا همراز رجب پهلوان سعودی حالا از رقیب دور می رود ولی پهلو یک وزری را در حال نصیب می‌گردد. حالت لدادن دست در اینجا میتواند که کار پیشتر برود تا تسلیم شدن رقیب تسلیم میشود. آفرین همراز رجب رقیب را با گذشت 30 ثانیه شکست داد.
این قهرمان آسیایی سامبو، جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گشتن جودو همراز رجبوف پیروز شد. همراز رجبوف عکس‌العمل را با کار برد. ببینید مقابل رقیب عمل کرد، حکومت رقیب را زیر فشار قرار داد و رقیب را پهلو برد و در حال دستی را گرفت و حالت لا دادن دست با گذشت 30 ثانیه. بگذاریم با میدان. اوهو ایپون این چمپیونات جمهوری تاجیکستان هاتنبک زاده پهلوانی که از نوحیه جبار رسولوف یک بار دیگر حالت تکرار را اگر امکان باشد در اینجا نشان دادن. این پهلوان یک تک سفید پوشیده ای که در ولایت سوخت مخصوصا در نوحیه جبار رسولوف خوب درخشیده است. ببینید حالت داشتن و او ماهرانه پشت پای رقیب بانیا میگذاشت. فکر میکنم بله این ایپونا چون که تکیه به زمین کرد رقیب و این وزاری است حتی ایپون است و میتوانند شدو اگر در حالت لااقل وزاری هم باشد میتونستند اگر از جانب دیگر باشد نشان میداده چون که در اینجا سردوار است اونها البته عقیده خود را دارند. من از کارگردان خواهش میکردم یک بار دیگر اگر از سمت دیگر گرفته میشد نشان میدادند که تا کجا این حقیقت به ایپون است. فکرم یک شیوه است. فراد رحیموف حالا این پرتافت رو دوباره میبیند و زاری میگوید بله. و دوستان عزیز اکنون اوه سر کتف یک بار دیگر هاتنبک زاده سرور رقیب را میگیرد. چون سرور هاتنبک زاده گشتن میگیرد ما یاد میاریم دست پروران کلوب ورزشی زرافشان اونجایی که کمربند اوه فارن این دومین وزری است. باور کنید سرور هاتنبک زاده رقیب را دوباره سر کتف کرد و حالتی که از این پیش وزری باز وزری به ایپون جان بست می شود. سرور خوب تیاری دیده است در وزن تا 81 کیلو. پهلوانان سعودی خوب آمادگی دیدند. اکنون دوستان عزیز بعد از همین پرتافت زیبا حالا باز با نبرد خوب میگذاریم. غنی جان غنیف پهلوانی که میان نورسان عنوان قهرمان آسیا دارد. یکی از پهلوانانی که در گشتن سامبو هم خوب درخشیده است. پهلوان یک تک سفید. حالا بعد از نشان دادن پرتافت های زیبای سرور هاتنبک زاده کلوب ورزشی زرافشان اکنون با نبرد مین بعد میرویم. غنی جان غنیف با شاهروخ ظریفزاده پهلوان وستانی از کلوب ورزشی وستن گشتن میگیرد. غنی جان غنیف توقف کرده بود چند وقت در گشتن جودو و دوباره به میدان برآمد. حالا دستی چپی او بسته است ولی باوری داریم که تجربه او همان او را پای دیوار است و میتواند که او تکیه به تجربه غنی خویش کند و در دور مین بعده با من نمیدونم کدامی از اینها پیروز میشد ولی من نبرد خوب رو در دور دوم در همین وزن تا 81 کیلو خواهیم دید. مزامیر شاهروخ ظریفزاده مزامیر شکست خورده بود. حالا شاهروخ ظریفزاده هم بر مقابل غنی جان غنیف
даст кандане нест. ғаниҷон интизор аст то рақиб наздик биёяд, вале фосиларо дур мегирад. Зарифзода аз пой доштан маънои шидоро дорад. бояд ин амалро Зарифзода бале иҷро накунад, дарҳол довар инро ҳис кард ва аввалин шидоро барои пой доштан гирифт. ғаниҷон ҳанӯз дур аст, вале даст надоштааст. коро дар партер мехоҳад идома диҳад, чунки гӯштини самбод партер, мактаби партери ғаниҷон ғаниевро хеле зиёд кардааст. акнун ҳолати хансокима, ҳолати асайкоми ҳолате доштан. асайкоми 20 сония лозим аст то дар инҷо пирӯз шавад. 10 сония аллакай як вазаре барои ғаниҷон ғаниев медиҳад. бибинед тариқи пой бисёр қулфи хуб кардааст ки рақиб дигар ҳоҷат барои тоб хӯрдан надорад. маҷбур аст ки 20 сония нафас берун барорад ва ҳамин тариқи ипон барои ғаниҷон ғаниев ҳадяк. ана акнун набарди минбаъда Сарвар Ҳотамбекзода бо ғаниҷон ғаниев гӯштини хуб мегиранд. ман барои шумо баъд аз баромадане ки бояд бо алиф гӯштин гирад, ин ду паҳлавон ман боварӣ дорам ки давраҳои минбаъда агар бо ҳам вохӯранд, ин вобастагӣ дорад ки дар даври минбаъда чӣ гуна гӯштин мегиранд. ҳоло ки Умар Расулов ғаниҷон ғаниевро дар даври минбаъда интизор аст. Кароматулло Мирзоев паҳлавони ҷудогии сафедпӯшида, паҳлавони ҷавоне ки навакак миёни калонсолон баромадааст, бар муқобили рақибаш Искандарзода Эҳсон гӯштин мегирад. Искандарзода Эҳсон дар даври аввал Шамсуддин Алиҷонро шикаст дод ва ба ин марҳила баромад. аз тарафи дасти рост гӯштин гирифтанд барои паҳлавони сафедпӯшида ҷудогии сафед дошта. Мирзоев кӯмакрасон хоҳад буд. дасту пою хеле хуб аст барои вазни то 81 гӯштин гирифтан. яъне ин ҳолатҳо метавонад ки баъзан вақт ба вуҷуд ояд. ба хайр аст. бояд довар дар инҷо. ана акнун диде нақши доварро ман ба кадом хотир мегӯям ки довар бояд дар инҷо ҳушёриро аз даст надиҳад, зиракиро аз даст надиҳад ва бояд назорат барад, чун аз минтақаи сурх берун шудан дарҳол садо кунад. ба ҳар ҳоле ки имрӯз бояд дигар дар татаме ки имрӯз аст ба таври олимпӣ агар гирем бояд татами ранги зард дошта, яъне татами олимпӣ дар инҷо ороста шавад ва паҳлавонон гӯштин гиранд. вале имрӯз мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши манеҷ як фазои дона ҳам дорад. бибинед шиорҳои тоза васл шуданд, овезао аст. ин аз кори хуби мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин медиҳад ва чунин ҳам бояд бошад ки имрӯз ҳанамин ҳатто ки имрӯз дар миқёси ҷаҳон моро тамошо мекунанд, бояд як фазои идона бошад. мухлисон ҳам дар ҷои худ нишастанд ва паҳлавонон озодона гӯштин мегиранд, мушкилие пеш намеояд. яъне зебогӣ, болои зебогӣ албатта якдигарро ором медиҳанд. инҷо набард Искандарзода ҳам мехоҳад баъд аз ҳамре довар. ҳало ки Искандарзодора лаҳзе ба пирӯзӣ меовард, аммо баъд аз амри довар буд. Мирзоев, Кароматулло Мирзоев аввалин бор аз ҷониби
довар шидо нишон дода шуд барои камфаол буданаш. вале оҳу бо саровар рақибро кароматулло тарафдорони кароматулло барои ӯ маслиҳат метавонанд то саросима нашавад, вале пушти нагирифтани паҳлавонон доварро маҷбур мекунад ки ба ҳарду шидо диҳад, вале шумораи шидои кароматулло мирзоев 2 аст ва искандарзода бошад 1 шидо дорад ки ҳоло инро барои довари ҷавон нишон дод. сари китф барои искандарзода ҳам имтиёз навард. искандарзода эҳсос мекунад рақибро ва доимо дар ҳуҷум аст. пайваста самти чап варос. оҳу, вале ин шевае ки на, инҷо таваққуф буд. ин шевае ки мирзоев кароматулло пеша кардааст барои искандарзода ҳам хатар дорад. ин шеваро аллакай бори дуюм аст ки иҷро мекунад ин паҳлавони яктак кабудпӯшида ё ҷудогӣ кабудпӯшидае ки нисбат ба рақиб қадаш пасттар мебошад, баландтар ҳатто мебошад. ҳоло кароматулло аст ҳуҷуми самти рости рақиб меаросад ва искандарзода бошад аз ҳуҷумҳои пайдарпайи мирзоев. голдонско ин ҳаросӣ ва дурӣ ҷуфтро ба вақти иловагӣ мебарад. голдонско нафаси озод мебароранд ва мунтазир ба гӯштин гирифтан ҳастанд. гиребони якдигар медоранд, ба ҳам наздик мешаванд. кароматулло дур меравад аз рақиб. искандарзода бошад. оҳу, ҳамон шеваи искандарзодаро ин навбат мирзоев ба кор бурд, вале бенатиҷа. ҳанӯз натиҷае нест аз набарди паҳлавонон. шояд фаолу камфаол ғолиби ин набардро муайян созад. бо гузашти маҷмӯи 5 дақиқа ҳанӯз фаолу камфаол будани паҳлавонон маълум нест.
اوه فارین اکنون اسکندرزاده اصول اسکندری رو به کار برد. نام میان رقیب نام دار گشت و به قول دیگر نسب خود رو اکنون شایسته کرد. اسکندرزاده احساس رقیب کرده رقیب را به تخته پشت افکند. این جفته که اکنون در وزن تا 81 کیلو به میدان برآمدند. این سعید جان سعیدوف پهلوان ایساری است. با یک تگ سفید یا جداگی سفید گوشتین میگیرد بر مقابل و حکیم ادینایف شاگرد رؤوف حکمتوف گوشتین میگیرد. ما درباره پهلوانان ناحیه ایسار بالاتر معلومات دادیم. درباره اعظم رسولوف سخن کردیم. اینجا پهلوان ایساری شمت را کمی دست را رها کرد. سعید جان سعیدوف در جایی که حق نظر افگوشتین میگرفت در وزن تا 81 کیلو. در یاد داریم وقتی که حق نظرف در مسابقه های جمهوریوی در وزن تا 81 کیلو نبرد میکرد. شاید تمرین با حق نظرف شاگردانی اعظم رسولوف پهلوان را قوی کرده است. پهلوانانی در وزن تا 81 کیلو را در نظر دارم. سعید جان سعیدوف یک شیدا دارد. حکیم ادینایف هم رؤوف حکمتوف شاگردان قوی را تربیت میکند. رؤوف مربی است که هم راست قول است هم مربی خیلی تجربه دار است. توقف می شود نمی شود. این شکل برای حکیم ادینایف پیروزی نمی آورد. حالا کی فاول است کی چالاک است اولین شده. اصول کمری رو با کار میبرد. اصول کمر با کار بردند. گوش میگویند در تفسیر زبان ژاپنی. گوش این معنای کمر است. میان این جفت همون تکنیک کمر هنوز اجرا نگردیده است. طریق پای کم کار میکنند. با دستان فقط داشتن است و حالت پای کار بردن دورتر است برای این پهلوانان. بار دوم است اکنون طریق پای ولی تجربه میان این پهلوانان خیلی کم است. حالت از کمی حالت از کمی نشد. با این شیوه تا هنوز کم حالت است که رقیب تسلیم شود. حکیم ادینایف
گریمون چند گل زد و رها کرد. حالا اکنون طرفدارانش رو مصلحت دادن که از گریمون از پشت رود، از کتف منکترش باید کمربند رو. سعید جان هم عکس العمل های خوب رو با کار میبرد. میان پهلوانان فقط چولوکی است. کسی که چولوک باشد، چولوک نفر میتواند که در اینجا پیروز شود. حالا میان این جفت هیچ امکانیتی نیست و مبارزه ادامه دارد. دوستان عزیز، وقتی اساسی هم به انجام میرسد. خستگی جفت را احساس میکنیم، مخصوصا برای سعید جان. عبدالسعیدوف به خاطر کم فعال برای حسن آدینایف شده دادن و سعید جان پیش می رود. برای هرچند که دست راست رو نمیدهد ولی پیشروی احساس می شود. این کار در زمین هیچ نتیجه ندارد. این حرکت های بردار است در زمین. نوبت حسن آدینایف اکنون جه دارد. یک وزره برای حسن آدینایف نشان دادند و همین طریق در گلدوسکو با یک وزره حسن آدینایف به مرحله من بعد رفت. حکیم آدینایف اکنون جمشید لولاخونوف داور مرکزی، داور جوان، همین نفری که اسدالله لولاخونوف است، جفتی نوبتی را با هم می‌آورد. جفتی نوبتی را تشکیل می‌دهد. محمدی رحیمبک پهلوان جداگی صفحه دارد بر مقابل حسن تشریفوف پهلوان جداگی کبود داشته. حالا چولوکی در وزن تا 81 کیلو برای دو پهلوان کم تجربه هنوز امکانیت نداده است. نه محمدی رحیمبک نه حسن تشریفوف.
натиҷае нишон надоданд. Раҳимбек Муҳаммадӣ паҳлавонест ки таҳти роҳбарии Муаллим Толибов машқварзӣ мекунад. Не, бола дуртар буд. мо аз мактаби Муаллим Толибов ҳам борҳо сухан кардем. ҳоло ку фарзандони ӯ ҷон Муҳаммад ҳам дар ин ҷо аст ки яке аз доварони ҷавон дар гӯшти имрӯз аст. мактаби хуб аст ки солҳо боз ҷудокорони наврас, ҷавон ва калонсолонро ба воя мерасонанд. махсусан Саид Мухтор Расулов паҳлавонест ки дар ин мактаб тарбия ёфтааст ва дар вазни то 73 кило ба пояи қаҳрамони Тоҷикистон дар гӯштини ҷудо сазовор шудааст ва ҳамчунин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Саид Мухтор Расулов ҷоизадор ва ғолиби силсила мусобиқаҳои байналмилалии ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон маҳсуб мешавад ки аз ҳамин мактаби Толибов баромадааст. аммо ҳоло Муҳаммади Раҳимбек бо Ҳасан Ташрипов фақат як шидо доранд, вале имтиёзи комил надоранд онҳо. таваққуф аст, вале вазгаре барои паҳлавон Ташрип Ҳасан нишон медиҳанд. Ҳасан Ташрипов як бори дигар ҷаҳд кард ки рақибро дар замин зери чангол қарор диҳад, вале фурсат нашуд. Ҳасан Ташрипов бо як вазари қадами аз рақиб бештар меистад. ин шидои навбатӣ аст ки барои Муҳаммади Раҳимбек Ҷамшед Лолахонов дувари марказ нишон дод. ҳолати наздик гӯштин гирифтан барои Муҳаммади Раҳимбекро тавсия медиҳанд, вале хаста шудааст ин паҳлавони як так сафед пӯшида. маълум аст ки дигар дар ҳолати наздик гӯштин гирифтан ҳам ҳарос дорад. аммо доштани остин барои рақиб нагузоштан ин монеа, агар лаҳзае давом кунад, бояд маънои шидоро дошта бошад. Ҳасан Ташрипов вақт сипарӣ мешавад. як вазари шояд Ҳасан Ташриповро даст боло кунад. бале, вақт аст. ин пирӯзии дуюми Ҳасан Ташрипов маҳсуб мешавад. инҷо
ҳолатҳои такрори як вазари доштаи ҳасан ташриповро тамошо кардем ва акнун набарди тоза ё рақобати тоза шурӯъ мегардад. саидҷони ҳайдар паҳлавони яктак сафедпӯшида бар муқобили эминҷон мебарояд. саидҷони ҳайдар паҳлавонест ки охирон маротиба дар қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо дар рештаи самбои муҳорибавӣ баромад карда буд. дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии ӯзбекистон ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар гӯштини самборо ташкил медод ва ҳамчунин нафаре буд ки парчам дар даст дар маросими кушодашавии қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо ба майдон баромада буд. яктак ё ҷудогии сафед ба бар кардааст. шерзод эминов ҳам дастпарвари мактаби аъзам расулов ноҳияи ҳисор дар муқобили саидҷони ҳайдар ҳам дасту чанголаш пурқувват аст. ҳоло акнун саидҷони ҳайдар дур мегирад, маънои шидоро дорад. аввалин шидо барои саидҷони ҳайдар шояд довари марказ лолахонов ҷамшед нишон диҳад. аллакай нишон дод. сари китфам аз ҷониби шерзод эминов нишон дода мешавад. дар фазо инҷо шерзод эминов не инҷо нест чизе барҳол бигзор бинад. довар ҳуқуқ дорад ҳолати такрорро бубинад. лолахон ҷамшед лолахонов ҳоло тақозо дорад ҳолати такрорро бинад. аммо замин нарасида буд. бале чун мухлисон ҳам хуб медонанд не чин набуд. барҳол нест чизе ба фикрам бигзор. инҷо ҳуқуқ барои будан ё набудан сардовар ва дигарон доранд. бале ишора бар он аст ки гӯштини дома ёбад, яъне чизе нест инҷо. саидҷони ҳайдар фосиларо дур мегирад вале гӯштини хуб мегирифт. чӣ бошад ки ҳоло акнун таваққуф мекунад. шояд гузариш ба самбо ҳоло саидҷони ҳайдар ҷаҳд бар он дорад ки рақибро самти дигар барад. шерзод эминов бошад талошҳояш дар муқобили саидҷони ҳайдар хеле хуб аст. ин гӯштин аст. ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонад ки кӣ рақами як мешавад. саидҷон бисёр чолокона гӯштин мегирад. ҳар нафаре ки таҳти роҳбари шералӣ бозоров машқварзӣ кардааст албатта суратнокӣ дар гӯштин мақоми хосаро дорад. ва заре талаб мекунанд. ҳоло довар хомӯш аст, мегӯяд ки шояд ин ба заре набошад. ҳоло довар агар ишора кунад, бале ишора мекунад ҷамшед лолахонов барои боздиди ин партофт. бубинед даст гуҷо аст. як бори дигар мебинем. на чизеро намебинанд вале фаъоли шерзод эминов ба назар мерасад. хуб акнун идома дорад. ҳудуди 1 дақиқа зиёдтар онҳо дар вақти асосӣ дар ихтиёр доранд. бояд мубориза хубтар шавад. камар доштанд барои саидҷони ҳайдар имкониятро аз даст медиҳад. шерзод эминов
سعیدجان حیدر با تابلو می‌نگرد. حالت‌هایی را می‌بیند که چقدر دیگر فرصت باقی مانده است، ولی این حالت سرکیف کردن از جانب شیرزاد نتیجه نداده است. شیرزاد امینوف هم هجوم می‌کند. سعیدجان حیدر با دو چنگال باید بر مقابل رقیب رود پیش. اگر سعیدجان حیدر تکیه به اصول‌های یا آموزنده شیرعلی بازارف رود بعد، پس باید سرعتناکی را به کار برد. سرعت افزایی در کار شیرعلی بازارف خیلی خوب است. گوشتین گیرد جمشید غلاخانوف اشاره میکند طریق دست و نبرد به کولدنسکا نزدیک می شود. فرصتی اساسی وقت 4 دقیقه پشت سر می شود. کار به کولدنسکا می رود. اکنون با نفس تازه گوشتین ادامه می‌یابد در کولدنسکا. وقت اساسی شیرزاد با سعیدجان مبارزه می‌برد. سعیدجان حیدر یک تک یا جداگی سفید به بر کرده است. با سرعت بالا سر کتفی شیرزاد گشته یا برگشته سعیدجان حیدر را در یک حالت ناگوار می‌آورد. این دومین شدو است برای سعیدجان نشان می‌دهد. خب اکنون سعیدجان برای داشتن کمر بسیار جهد میکند، نزدیک میآید و رقیب را هم میآموزد و پشت رقیب هم مانده گذاشتن است. بارم برآمدن و خود زیر چنگال میماند. حالا ببینید حالتی از سعیدجان نمیآید. شیرزاد هم فرصت را از دست میدهد ولی سعیدجان هم هجوم میکند پیوسته. اکنون مخلصان هم به شور و شوق آمدند. این حالت مخلصان هم رو نگران کرده است. یکی سعیدجان میگوید و دیگر شیرزاد. نفس تازه سعیدجان برای گوشتین گرفتن خوبتر است. حرکت میکند. ببینید دو سمت ولی شیرزاد در مقابل او قوی ایستاده است و یک مرتبه دیگر این پرتافت زیبای کمره از جانب شیرزاد ایمانوف است. امینوف شیرزاد امینوف این گوشتین است. رقیب را با تخته پشت آورد. این پیروزی دوم شیرزاد امینوف است. دومین شیرزاد است که از ناحیه حصار میبراید. مکتب گوشتین اعظم رسولوف دومین شیرزاد را به میدان میبراید. شیرزاد از تنقلوف پهلوانی جداگی سفید داشته بر مقابل رقیبش سعداللهف محمد. به رقابت برآمدند. فارین اینجا یک اصول زیبا از جانب محمد سعداللهف. حالا طرف دارم برای بازپس دیدن این پرتفت. خیلی عالی بود.
ба пушт фикр мекунам барҳол инҷо коршиносон ҳастанд мебинанд, вале аз фазо ба замин фуруд омаданд. ва заре анакнун муҳаммад саъдуллоев чусту чолокияш зиёд аст. боз дубора ҳамун ду мактабиёни ҳамгӯштин мегиранд, мактаби Шералӣ Бозоров бо мактаби Аъзам Расулов, шаҳри Исор ва шаҳри Душанбе. барои Шерзод ҳам маслиҳат медиҳанд саросимагӣ ронадиҳад ва Муҳаммад бошад бисёр зиракона гӯштин мегирад, бисёр моҳирона гӯштин дорад, рақибро ба фосилаи наздик намемонад. ояд Муҳаммад акнун барои дубора истифода кардани мактаби Шералӣ Бозоров рақибро тахтапӯш дафтонд. 1-1. акнун ҷуброн аз он буд ки Саидҷони Ҳайдар аз ҷониби Шерзод буд. як Шерзод бурд, як Шерзод бохт. ана ин аст гӯштине ки охиран рақобат ба рафиқӣ меояд. ҳамин аст дӯстони азиз. акнун Муҳаммад Саъдуллоев чун дар бораи Шералӣ Бозоров гуфтем, сардоварии мусобиқоти имрӯзаро Шералӣ Бозоров ба ӯҳда дорад. ҳоло дӯстони азиз, акнун қаҳрамони осиёи гӯштини сам бо ҳамроз Раҷабовро мебинем ки дар гӯштини ҷудогии сафед ба бар кардааст. лаби татами меояд, роҳравон ба маркази майдон наздик мешавад, вале рақибаш ҳанӯз наомадааст. Давлатзода Хайруллоҳ, ҳамроз Раҷабов бенабард. акнун бо Муҳаммад гӯштини хуб мегирад ҳамроз Раҷабов. ана акнун набардҳои хубро тамошо мекунем. ҷумабек Шаҳидов довари ҷавоне ки дар майдон аст, лаҳзаи мунтазир аст то рақибон, яъне ҷуфти тоза ба майдон барояд. ҷуфти тозаро ташкил медиҳад Сарвар Хотамбеков, паҳлавони ҷудогии сафедпӯшидае ки рекорди хеле кӯтоҳи фурсат гузоштааст, бо Алидод Алиев мубориза мебарад. ҷудогии кабуд дорад Алиев. Хотамбек наврас буд вақте ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ба хотираи Одинаев дар вилояти Суғ мегирифт сари китфи ӯ як вазариро дарҳол барои ӯ ҳадя кард. офарин. ҳамин сари китфро бисёр олӣ кӯр мебарад, аммо бояд эҳтиёт бояд кард. ин шева
барои Ҳотамбеков ҳам оҳо мушкилӣ меорад барои Сарвар Ҳотамбекзода. ҳолати ладу тариқи гиребон буғӣ карданд. тариқи гиребон буғӣ карданд барои Паҳлав. ишораи довар барои мате аст истед. Сарвар Ҳотамбекзода ҳоло мубориза мебарад бори дуюм барои сари китф кардан, вале рақиб фосила мегирад. алакай Алеф Аледод дар кардааст ки ҳолати камар доштан ду зарибаи пон. офарин. ҳоло Сарвар акнун дар ду рақобат сарварӣ мекунад. мактаби гӯштини камарбандии Зарафшон чунин паҳлавонони қавиро ба майдон мебарояд. боз набарди зебо тамошо мекунем. анаку Сарвар баромад. Ғаниҷон Ғаниев ҳам талош барои баромадан бо ин паҳлавон. ин фақат пешгӯи ман буд. фақат ман ҳамчун як шоре пешгӯӣ кардам. вале ки медонад ки Ғаниҷон Ғаниев бо Умар Расулов чӣ гуна гӯштин мегирад. Ғаниҷон Ғаниев мубориза мебарад бо Умар Расулов. Ғаниҷон Ғаниев либос иваз накардааст, ҳамоно ҷудогии сафеди худро ба бар кардааст ва Умар Расулов бошад бо ҷудогӣ кабуд мебарояд. дар вазни то 81 кило Ғаниҷон Ғаниев паҳлавони хуб буд. дар вазни то 73 кило қаблан гӯштин мегирифт. ягона мушкили барои Ғаниҷон Ғаниев дар вазни то 81 кило гӯштин гирифтан ҳамин аст ки қаду қомат нисбат ба рақибон пастар аст. вале ин монеа шуда наметавонад ва паҳлавон Ғаниҷон Ғаниев муборизаи худро идома медиҳад. вақте ки Рауф Ҳикматов Ғаниҷон Ғаниевро машқ медод, ҳоло ки шогирди маҳсуб мешавад, Ғаниҷон Ғаниев дурахшаш дар қаҳрамонии Осиё хеле хуб буд. ҳатто бо нишони тилло дурахши Ғаниҷон Ғаниевро ёд дорем. ҳам дар самбо, ҳам дар гӯштини ҷудо ва ҳатто дар гӯштини миллӣ ҳам баромад мекунад Ғаниҷон Ғаниев. Умар Расулов, аз сулолаи Расуловҳо. ҳамон сулолае ки мо васф аз ӯ кардем. Азам Расулов чун боло қайд кардем ки паҳлавонони номдорро баровардааст. Азам Расулов Умар Расуловро ба майдон мебарорад. Ғаниҷон Ғаниев ҳам паҳлавони номдор ва шоҳратманди вазни то 73 кило қаблан буд. ҳоло вазни то 81 кило вазни боло рафтааст. Умар Расулов гӯштин намегирад. Ҷуманбек Шаҳидов довари ҷавон ин ҳолатро назорат мебарад. Ғаниҷон Ғаниев боло чангол мезанад. аз гиребон боло ва остини дасти ростро хуб гирифтааст. фосиларо наздик кардани аст то усулро ба кор барад. вале Умар Расулов
عمر رسولов که اعظم رسولов تربیه‌گر آنها محسوب میشود. حالا بر مقابل غنی‌جان غنیف مبارزه دارد. غنی‌جان غنیف رقیب را در یک حالت بسیار ناقلای آورده است. ولی داور باید قرار خود را درباره کمفعال بودن این جفت نشان دهد. عمر رسولов حالا حرکت ندارند. بله عمر رسولов برادر یکی از پهلوانان نامدار اعظم رسولов است. اینطور با غنی‌جان غنیف قهرمان آسیایی جوانان گشتنی جدا فقط یک شیدایی را دارند. این دو پهلوان میان هم بسیار نبرده پرقوه دارند. یک لحظه اطراف افتیدن بود و ببینید عمر رسولов نکار در پارتر بعد از امر داور نتیجه نمیدهد. اکنون حجمه داور جوان جمعبک دوباره این جفت رو به هم آورد. عمر غنی‌جان هم نزدیک می رود. عمر سر کتف خواست ولی به نتیجه بود. حالت طریق گریبان غنی‌جان غنیف نتیجه نداد. شدای دوم است که برای غنی‌جان نشان میدهند. عمر رسولov باشد. حالا گشته و برگشته این پهلوانان با هم میآیند و گلدن سکو آنها رو کارشون رو پیش میبرد. غنی‌جان غنیف 2 شیدا و عمر رسولov باشد 1 شیدا دارد. یک بار هجوم دوباره در زمین کار باقی کردند برای حالت اسایکومی با بار آوردن نمید. برعکس حال غنی‌جان غنیف اکنون از این وضع مشکل برآمد ولی گشتن از راستا آغاز می‌یابد. حالا کمر بستن یا اصلاح کردن کمربند از جانب داور مرکز برای غنی‌جان غنیف می شود. حتی غنی‌جان غنیف اشاره میکند شاید کمربند شده و اثری نبسته شد. و اکنون هجوم نوبتی غنی‌جان غنیف و رقیب باشد در دفاع است عمر رسولov. این هجوم نتیجه نداد. اثری نو هجوم می شود. عمر رسولov باشد. قوی داشته است.
таваққуф мешавад. миёни паҳлавон не ин шеваи дуюм аст ки ғаниҷон ғанев инро пеша мегирад вале бенатиҷа аст. ин сеюмин шидо аст ки ӯро ба хансокимагӣ меравад ва умар расулов даст боло мешавад. рақобати хеле ҳам шоиста ва пуршадиде ки мо болотар қайд кардем. мо аллакай гуфтем ё ғаниҷон ғанев ё расул умаров, умар расулов мебарояд, вале бар муқобили сарвар хотамбекзода умар расулов мебарояд. оҳо даст кандан маънои шидоро дорад. бубинед ҳоло акнун ҷаҳди паҳлавонон бародари расулов умар ҳоло бар муқобили паҳлавони суғди сарвар ҳотамбекзода фарен як вазариро ҳотамбекзода кор мекунад. ҳоло бест амри довар ҳамчунин мактаби хуби камарбандӣ ҳам дар ҳотамбекзодаҳо умуман дар паҳлавонони суғдӣ махсусан паҳлавонони зарафшонӣ аст. умар расулов паҳлавони хуб аст. ҳоло як вазаре ки барои нишон додан ман боварӣ дорам ки бо тамоми ҷаҳд кӯшиш мекунад барои ҷуброн кардан. ҳолати такрор бозпас дидани ин рақобатро талабгор аст довари марказ. ҳамон партофте ки ваз инҷо ҳоли бест аммо дастакя кардани умар расулов вале ҳолати такрорро мебинем. аммо дарвазаре ҳам камтар аст вале такяи даст мекунад. на даст берун аст фикр мекунам. даст берун аст. ҳоло шояд ин ҳолати такрор вазариро истисно кунад. бозпас вазариро мегирад. бале баробаре вале даст мондан маънои шидоро дорад расулов. акнун тоза гӯштин оғоз мешавад. умар расулов ҳам бисёр чолокона гӯштин мегирад. бубинед хеле пур шуда ин ҷуфт на пой доштан маънои шидоро дорад. дар инҷо сарвар вадаромо нагӯштин гиранд. ҳар ду ҳам бо ҳам шоиста ҳастанд. ҳар ду ҳам бисёр хуб гӯштин мегиранд. анакнун тамошо мекунем умар бо сарвар ки аст пурқувват, ки аст чусту чолок, ки усулро ба кор мебарад. гӯштини хуб аст. дар қисмати ниманиҳои мубориза мебаранд. умар аллакай эҳсос кардааст ки сарвар сари китф усулро ба кор хуб мебарад. вале сарвар ҳам медонад ки умар рақиби шоистаи ӯ аст. миёни ин ҷуфт акнун дасту чангол ва ҳолатҳои бисёр қулай наздиктар гӯштин гирифтан ҳам шоиста аст. сарвар сари китф мехост вале умар моҳирона атрофи ӯ чарх зад. ҳоло умар бошад дар замин тариқи гиребон буғӣ кардан мехост вале сарвар ин амалро рад кард. дубора бо ҳам меоянд. умар бо сарвар дар фосилаи наздиктарин гӯштин мешавад. акнун камари хуб дошт сарвар вале қуввааш басандагӣ накард. мате
هر دو خسته شدند. گوشتین خوب رفته ایستاده است. خود سرور اوستینی چپی خود رو برای رقیب میدهد و عمر سر کتف موفق نمیشد. حالا اکنون سرور رقیب رو از پای میافتاند. این اولین شد شاید برای عمر رسولوف نشان دهد. جان محمد طالبوف نه خاموش است. اما با گذشت 3 دقیقه باید دوبار هم قرار خود را برآورد. یکی را فاول و یکی را کم فاول باید ببیند. این بار دوم است که سرور دست ناقلای اومد از سرور، ولی سرور قوی بود. ولی باور کنید سرور خیلی عالی گوشتین میگیرد. عمر هم پر قوت است. حالتی بسیار هم کلایتر است برای این دو پهلوان. اینجا سرور در فاصله نزدیکتری میتوانست که دوباره از همین وزاری برای نه فکر میکنم اینجا وزاری نبود، در حالی که از اول سرور هجوم کرد. هم توقف بود هم حالتی که اولو تکرار میبینیم. ببینید کی اول افتید، بعدا حالت توقف بعد اومد پهلوی دیگر. اینجا خیلی حالتی توقف بود، به نظر گرفتن در کار. براستی من کمی در کم دیدم در اینجا وزاری رو نتیجه که دادن، ولی وزاری هیئت داوران گفتن این شدایی که میبایست بر وقت میدادن برای عمر رسولوف. ولی وقت سپری شد. داورانشون میدن یک وزاری رسول معروف رو. اسکندرزاده احسان پهلوان یک تک سفید پوشیده بر مقابل اودینایف حکیم گوشتین میگیرند. اکنون دوستان عزیز اسکندرزاده احسان مقابل حکیم اودینایف مبارزه میبرد.
як вазаре барои паҳлавони пироҳани сафед пӯшида боз бори дуюм сари китф ба кор бурданд. вазари дуюм аз ҷониби Искандарзода акнун иҷро шуд. ҳоло 1-1 шумораи вазариҳо аст. бо як вазаре ҳоло агар бовар кунед ба кори доварони мо гирем, ҳанӯз ҳам доварони мо коре ки доварони мо амре ки доранд бояд дар ҳол иҷро шавад, вале баъзан ҳолатҳо кашол меёбад. ҳанӯз ҳам яъне доварони мо сари вақт богузорӣ намекунанд. ба ҳамин сари вақт богузорӣ накардан, хулосаи худро набаровардан, доимо кори онҳоро кашол медиҳад, норозигии тарафайнро ба бор меорад. ҳамин сабаб мешавад то ин ки тарафҳо норозӣ мешаванд аз амалҳои якдигар. мехотир бояд доварони таҷрибадор истанд то ин ки дарҳол қарори худро бароранд ва қарори довар баъд аз имтиёз будан ё набудан баъди гузашти чанд вақт дубора бозгашт нашавад. ҳамон ҳолате ки амал иҷро шуд бояд ҳайати доварон бо ҳам муросо кунанд, муҳокима намоянд ва қарори ниҳоии худро бароранд. ҳоло доварони мо ҷавон ҳастанд, ман дар назар дорам доварони марказиро ва шояд ин таҷриба шавад барои онҳо то ин ки норозигии тарафайнро ба бор наоранд. баъдан дуюм ин аст ки ҳеҷ як мураббӣ довар шуда наметавонад. инам бояд ба назар гирифта шавад. мураббӣ довар шуда наметавонад ба хотире ки хоҳ нахоҳ дахолат ба шогирдон ё шогирдони дигар мекарда метавонад. бояд довар шахси холис бошад, шахсе бошад ки дасти рост болои сина гузорад ва одилона доварӣ намояд. чунки бовар кунед баъзан қарори довар метавонад ки як варзишгарро дилсар карда ҳатто аз гӯштин дур равад. ин фақат андешаи ман аст ки дӯстони азиз, ман иброз мекунам ва боварӣ дорам ки доварони таҷрибадор меоянду гӯштин пеш меравад. ин ҳама ба хотири он аст ки мо хоҳем агар гӯштини миллии худ гӯштингирӣ, гӯштини ҳамин олимпие ки ҳоло гӯштин аст, инро ва дигар намудҳои гӯштин дилхоҳ намуди варзишро хоҳем ки рушд диҳем, пас бояд доварони таҷрибадорро тарбия намоем, доваронро дар курсҳои байналмилалӣ хонем, доваронро ҷоизаҳои баланд сазовор шаванд бо сертификат, чунки дар майдон довар шахси холис аст. доваре ки шогирд дорад, боз мегӯям ки ба доварӣ хеле дур аст. гӯштине ки ҳоло идома дорад ба голденско мебарад 2 вазар 1 шидои ҳарду паҳлавон, 1 вазар 1 паҳлавон, 1 вазар 1 паҳлавон ҳамчунин 1 шидои дорад. паҳлавонони азизи мо дар вазни
تا 81 کیلو هم کشتی نشان ادامه دارد. اسکندرزاده اکنون چون لحظه پیشترایی که گفتیم همون پول اسکندری را خوب به کار میبرد. اما بر مقابل عمر رسولوف کاروی اسکندرزاده احسان اگر با این شیوه کشتی گیرد مشکل میگردد. حسن تشریپوف با ایمینوف شهرزاد به نبرد برآمدند. حسن تشریپوف از کلوب ورزشی وستن و ایمینوف باشد شهرزاد از ملکه حصار. شهرزاد گشتینی خوب گرفته بود در دیداری اول با سعید جان حیدر، خیلی خوب گشتین گرفته بود. حالا اکنون در مقابل حسن تشریپوف چگونه گشتین میگرفته باشد این را وقت نشان میدهد. جمشید خلیلوف در حال قرار خود را در گذشت یک دقیقه برای شیدو برآورد. خوب بود. داور همین است. باید ببینید فرقیت من جمشید خلیلوف رو خوب میبینم به خاطر که در داوری بسیار هم چند سمت حرکت میکند. حرکت های خوب هستند به خاطر که داور باید خوب چرخ زند اطراف رقیبان. شهرزاد ایمینوف یک لحظه بود که پهلو افتاد و خود را در حال ببینید اکنون پهلوان سوری باز کاری خود را کرد. یک گوهرزره و حالا زمین هم خوب داشته است. شهرزاد فرقیتی کارش از دور اول معلوم بود. شهرزاد هم فیروز رو مغلوب کرد. یکی از پهلوانان خوب هم سعید جان حیدر محسوب میشد و رو هم شکست داد و این بار سیوم است که با یک وزنه پیش می رود.
حالا شهرزاد چون پیشتره گوشتینش خوب است. برای حسن مصلحت میدهند. معلوم است که اعظم رسولوف این نوبت شاگردان قوی را طلب و زره. اعظم رسولوف شاگردان قوی را بر مسابقه نوبتی سفربر کرده است. این شهرزاد است که الکی چون برادر رسول اعظم چون برادر اعظم عمر خوب درخشید. اکنون دوستان عزیز حالا محمد سعداللهیف با همراز رجبوف گوشتین میگیرد. این هم گوشتینی خوب است. این هم گوشتینی خیلی جالب است. همراز رجبوف پهلوان شناخته عنوان قهرمان آسیا را دارد در گوشتینی سامبو. با محمد سعداللهیف گوشتین میگیرد. دو پهلوانی که هر دو شایسته گوشتین وزنی تا 81 کیلو دارند. امروز رجبوف پهلوان تجربه دار است. محمد چست و چلاکیش به مثل استاد شیرعلی بازاروف خوب است. هر دو هم ببینید در مقابل یکدیگر بسیار قوی ایستادند. محمد سعداللهیف فاصله را دور میگیرد و همراز رجبوف پیوسته هجوم میکرد. نو بسته از تجربه کمش محمد سعداللهیف بر مقابل همراز رجبوف هم جهد دارد، ولی همراز ایوازی جداگی کرده نباید با یک تگ کبوت به میدان برآمد. پهلوان تجربه دار در مقابل محمد خوب مانع میگذارد. ببینید محمد هم از همراز رجبوف دوری ندارد، کمر داشته است. چست و چالاکی شیرعلی بازاروف در چهره همین محمد میبینیم. همراز رجبوف تگی آستینی دست چپی رقیب را داشته است محمد را و محمد کمی حالا موقعش تنگتر میشد. فاصله را دور میگیرد. فاصله دور گرفتن معنای شد را دارد. این جمشید خلیلوف هم این حالت را نظارت میبرد. محمد کمی فاصله را دور میگیرد. بله این معنای شد را دارد. ولی محمد سمت دیگر حرکت کرد. نوبست از توقف. حالا همراز رجبوف با محمد سعداللهیف به امتیاز گوشتین دارد. امروز رجبوف مکتب استوپیریان را گذاشته است. مکتب جودوی استوپیریان مخصوصا در پهلوی کامرانشاه استوپیریان تمرین میکند. ولی با وجودی اون که شده برای محمد سعداللهیف با وجودی همه این محمد هم مبارزه خوب دارد. جمشید خلیل بعضی شیداران رو دیده میگیرد.
یک وزاره حالت اسایکومی برای همراز رجبوف محمد سعدالله را زیر چنگال قرار میدهد. 10 ثانیه گذشتن بله تسلیم میشد و همراز رجبوف اکنون به مرحله نوبتی می رود بر مقابل شهرزاد امینوف کشتی خواهد گرفت در قسمت نیمه نهایی. داوطلب یکی از داوطلبان برای به دست آوردن نشان این همراز رجبوف است. حالا دوستان عزیز رقابت های تسلا بخش هاتنبکزاده حضور می آورد و رقیب دست می کشد است نبرد به فکرم و غالبیت رو نصیب او می دانند. سرور هاتنبکزاده پهلوان خوب بود، کشتن خوب هم گرفت. اکنون دوستان عزیز رقابت های تسلا بخش میان تشریپوف و رقیب سعدالله محمد دو پهلوانی که خیلی خوب بودند. محمد سعدالله پهلوان جداگی کبود بابر کرده است. ما او را شاگرد شیر علی بازارف خوانده. تشریپوف باشد حسن تشریپوف از دستی شهرزاد امینوف شکست خورد و حالا در نبردهای تسلا بخش مبارزه میبرد. برای حسن اصولی پیشپوی رو مصلحت میدهند. محمد سعدالله نیز یکی از پهلوانان بسیار چالاک است. به هر حال منتظر بهره پیدا کردن غالب است. در وزن تا 81 کیلو یکی برای جایزه در دوره من بعد گشتین خواهد گرفت و دیگر محروم از نشان خواهد شد. محمد سرکت فعالی کار کرد. محمد سعدالله آفرین. عالی، بسیار عالی بود. اصولی
тамариро бисёр олӣ кор бурд, ба кор бурд Муҳаммад Саъдуллоев. Искандарзода бо Умар Расулов Эҳсон муборизаро оғоз карданд. Умар Расулов бародари Азам Расулов ҷудогӣ сафед дорад ва Искандарзода Эҳсон бошад, бо ҷудогӣ кабуд гӯштин мегирад. нима ниҳояи набард аст. Умар Расулов ҳамин шеваи дохил кардани сар ва паҳлӯи дигар афтодан шеваи пештараю аст. Саракетов барои Искандарзода. Лаҳзае буд то Умар Расуловро паҳлӯ афтонад. Умар Расулов ҷидду ҷаҳд дорад барои баромадан ба қисмати финалӣ, вале Искандарзодам Эҳсон аллакай ӯро эҳсос кардааст. барои Умар Расулов афтодани паҳлӯ, афтодани рақиб муяссар намегардад. ҳоло Умар Расулов талошояш бештар аст нисбат ба рақиб. Эҳсон Искандарзода бошад. ҳамҷад мекунад, вале довар барои ҳарду шидо медиҳад. ӯ камфаъолӣ ҳарду паҳлавонро мебинад. ҷусаи Умар Расулов нисбат ба рақиб қавитар аст. ҳоло талошои онҳо зиёдтар мешавад. Расулов Саракетов пеша гирифт, вале сеёнаги ба кор нарафт.
باز دوباره بله این نوبت اکنون عمر رسولوف سر کتف خوب آغاز کرد پیهم دو هجومی به جواب عمر رسولوف شاید برای رقیب چی دارد احسان اسکندرزاده کار نمیکند ولی در اینجا عمر رسولوف در اصل این آخرین مراتبه عملی بر دروغ کرد اینو هم باید اعتراف کرد اما دو نوبتی پیشتر از این سر کتف خوب کار کرده بود احسان اسکندرزاده بسیار امتیازی خوب داشت اگر همین کار رو انجام میداد ولی عمر رسولوف هم خستش اینش بر دروغ است اینم بر دروغ است اینش عملی بر دروغ است که از جانب عمر رسولوف نشان داده شد هر دو خسته شدن بعد از سپری شدن 4 دقیقه حالا 1 دقیقه گلدوسکان پشت سر می شود عمر رسولوف حالا خوب داشته است آنا این نوبت خوب رو یک وزاره عمر رسولوف رو به فینال برد امروز فکر میکنم مکتب اعظم رسولوف مخصوصا هنر برادرش عمر رسولوف شایسته تحسین بود شهرزاد امینوف بر مقابل همروز رجبوف در نبرد دوم برای برآمدن قسمت فینالی گشتین میگیرند ولی من پیشگویی میکنم که عمر رسولوف شاید با همروز رجبوف در قسمت فینال گشتین گیرند این هنوز نورافشان است ولی شهرزاد امینوف هم بسیار گشتینگیری خوب است حالت تکرار رو میبینیم که چگونه رسولوف موفق شد تا یک وزری رو سازوار شود امروز رجبوف بار دوم است که با جداگی کبود به میدان میبراید یک تک سفید به بر کرده است شهرزاد امینوف شهرزاده که او هم خوب درست شد این دومین پهلوان ایساری است که برای نشانه های برای برآمدن قسمت فینالی مبارزه میبرد
акнун اینجا امروز رجبوف با رقیب تلاش برای پیروزی دارن. ببینید خیلی خوب اینجا شهرزاد تیمینوف هم گوشتین میگیرد. این امروز رجبوف اثبات کرد که او خیلی خوب است. اکنون همون پیشگویی کرده بودیم. امروز رجبوف با عمر رسولوف گوشتین میگیرد. در قسمت فینالی گوشتین خوب باید شد. شهرزاد باشد برای جای سیوم مبارزه میبرد. یک بار دیگر حالت تکرار رو میبینیم. اوچیماتی که کامرانشاه دائما با کار میبرد اون رو همراز رجبوف نیز تکرار کرد. آفرین. دوستان عزیز در وزن تا 81 کیلو حالا امینوف با حاتم بگزاده برای دریافت مدال اول برنجی تلاش خواهند کرد. رقابت هایی که ما مشاهده کردیم البته بسیار هم در روز دوم جالبتر بودند و مخصوصا در وزن تا 81 کیلو که شماره مدعیان هم زیاد بودند و حالا از یک مرحله به مرحله دیگر پهلوانان جهد و جدلشان بیشتر و جالبتر هم بود و توجه میکنیم به حرکت پهلوانان به هنر ورزشگرانی که اگر ما ابتدا 24 نفر مدعی از مرحله مقدماتی رقابت ها را شروع کردند. حاتم بگزاده در زیرگروهی ای سبقتها قرار داشت و این پهلوان از رسولوف شکست خورد و بعدا در سبقت تسلا بخش هم کامیابی را به دست آورده توانست و به این مرحله راه یافت. امینوف باشد در واخوری نیمه نهایی از همراز رجبوف شکست خورد. چهره که با خلعت کبود است شیدا میگیرد و امینوف بعد این مستقیما از این دور به مرحله آخرین مبارزه برای مدال برنجی حق تلاش نمودن را هم پیدا کرده توانست. در مبارزه هر دو ورزشگر حالا افضلی دیده نمی شود. شهرزاد امینوف با خلعت کبود است، ورزشگری که اندکی به سهلنگاری را داد. این رو هم از فشاری حاتم بگزاده می توان یک نقطه دیگر را هم اضافه کرد. حاتم بگزاده سرور پهلوان سوغدی با خلعت سفید است. بسیار هم جوانی آینده دار است. براستی وقتی که با حریفش یک پهلوانی خیلی سزاوار عمر رسولوف قوازمایی کرد، آنگاه کارشناسان هم به خلاصه آمدند که از این پهلوان نتیجه های بهتر را امیدوار شدن ممکن است، چون که جوان است و با زمین این رقابت را مقابل حریف پرقوتش عمر رسولوف که به مرحله نهایی برآمد بسیار هم سزاوارانه انجام داده توانست و رفت این مسابقات دیگر باره هم این گفته ها را ثابت می سازد.
و میبینیم که جهد و تلاش و مبارزه ورزشگران این فرصت به خیلی جالب توجه انجام یافت این حرکت، اما حالت بعد تخت پشت نگاه داشتن فراهم نشد. سرور حاتم بگزاده پهلوان سعودی هم بسیار یک حرکت خوب رو اینجا سامان داد و بهتر بود برای همون حتی حالت به وجود آوردن استحکام. اما اینجا یگان نفر را ما تا حال نمیبینیم که امتیاز اول و زری را به دست آورده باشد و سرور امینوف پهلوان دوشنبه شهر اند که عقب نشینی دارد براستی. این رو هم البته از حمله های پای در پای حریفش میتوان دیگر بار ثابت کرد. پهلوانان هر دو هم به اصول سر کتف توجه دارند. این کار رو خواستند که با یک شکل باز هم مشخص درستتر منظور ما کنند این اصول معمولی گشتین جدا رو، اما کامیاب نشدند. انقریب 3 دقیقه وقت اساسی علاقه پشت سر می شود. بله، تا کنون ورزشگران به همان مرحله اساسی، به همان مطلب نهایی خود نرسیدند. حالا امکان پذیر است یک به هم آمدن بسیار هم امکانیت خوب بود نزدیک شدن. جالبترین حالت را به میان آورد برای هم حاتم بگزاده و هم سرور امینوف و جوانان از این هراس، از این ترس که فراگیرشان بود رها یافتند و در جریان رقابت اکنون کار را به همان نقطه نهایی به وقت اضافه کشال میدهند برای دریافت امتیاز طلایی. شاید هر دو پهلوان هم باز مبارزه برند، چون که کمتر از 30 ثانیه دیگر، 20 حتی، بله 20 ثانیه دیگر در اختیار دارند. امکانیت هست، اما اینجا یک اشتباهی میتونه. یک حرکت دیگری پهلوانی سعودی جالب توجه بود، بهتر نسبت به دقیقه های اول. باز هم کوشش ورزشگری سفید پوش خیلی خوب به نظر رسید. آهسته آهسته کار به همون نقطه نهایی میرسد. همین طور هم شده ایستاده است. این رو هم میبینیم که سرور حاتم بگزاده جهد و جدل میکند امکانیت رو باز، اما باز بسیار هم انا همین حالتی که قبلا ما مشاهده کردیم خیلی بهتر بود برای استفاده چندین اصول، هم تو پرتاب به کناری راست، به سمت چپ، جفت شده، نزدیکتر شده و بعدا حرکتی دیگر رو هم در این روند. این هم از قواعد گوشین جدا چون استثنا نبود و لحظه های جالب خیلی در همان 1.5 دقیقه آخر از هر دو جانب به میان آمد براستی. و اکنون در وقت اضافه میبینیم که کدامی از این ورزشگران اینجا راستی آمادگی همه جانبه جسمانی یک نقشی دیگر دارد، چون که ورزشگر باید خسته حال نباشد. حرکتی هر دو هم خیلی مورد توجه. امینوف سردار امینوف، سرور حاتم بیکوف، دو پهلوانی که قوه آزماییشان بسیار هم جالب و جازی بود، با وقت اضافه طول کشید. هر دو پهلوان هم جهد و جدل خوبتر دارند، اما این حرکت ها اونقدر به استفاده اصول معمول سر کتف ربط ندارد. این کار هم باید خود امینوف خوبتر داند و سرور
شهرزاد امینوف معذرت شهرزاد امینوف رو میبینیم که برابر اون رقابت هایی که قبلا نشون داد امروز هم انا همین ترتیبی بسیار جالب بود. شکلی به خود خاصی این چندین اصول ها رو فراگیر است و راستی هنگامی به هم آمدن جذب شدن نزدیک شدن این ورزشگران اما فارغ موند و مخصوصا شهرزاد امینوف. شهرزاد در مقابل عزیززاده پهلوان بسیار خوب هنرنمایی کرد. بیاید یک بار دیگر ما توجه کنیم به همون نشان داد نتیجه هایی که خود پهلوان سوغدی حاتم بگزاده به دست آورد. کریمزاده را حاتم بگزاده مغلوب کرد در دیداری اول، بعدا علیوف را هم دوچار شکست نمود و در رقابت سوم از رسولوف مغلوب شد. در سبقت تسلا بخش هم کامیاب گردید. و حالا چهره دیگرمون در خصوصی شهرزاد امینوف حرف میزنیم که اینجا هم شهرزاد آهسته آهسته به مرحله اساسی همراه نیافته باشد اما برای دریافت مدال برنجی بسیار هم زمینه فراهم آورد. عزیززاده را این پهلوان در دیدار اول مغلوب نموند و بعدا هم یک پهلوان شهر دوشنبه باز هم سعید جانی حیدر را مغلوب کرد امینوف. هر دو به یاری تعجیلی تیپی نیاز داشتند و بعد این باز هم نیروسنجی پهلوانان اوج دیگر میگیرد. شهرزاد و سرور حاتم بگزاده پهلوانی که الان دفاع را اختیار کرد بینیش اندک خونشور شد. بسیار این کفکوبی ها هم به افتخار مهارت بلند و خوبی امینوف شهرزاد پهلوانی دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز در نهایت ثابت ساخت. انا همین چهره که ارزنده است و بسیار هم زحمت کشید. پرتافتش در وقت اضافه بسیار هم جالب و جاذب هم بود و این پهلوان جای سوم افتخاری را در مسابقه جمهوریوی عاید به جودو میان بزرگسالان به دست آورده توانست. محمد سعداللایف اکنون این جفت را جمشید لالخانوف داور درجه جمهوریوی حکمی میکند. برای دریافت مدال دوم برنجی محمد سعداللایف بعدی ناکامیش از ورزشگر ولایت سوخت همروز رجبوف در سبقت تسلا بخش سعداللایف تشریف را شکست داد و به این مرحله آمد. و اسکندرزاده را ما میبینیم این چهره که از واخوری های نیمه نهایی نتیجه دلخواهش را به دست آوردن نتوانست و از رسولوف عمر شکست خورد. و اگر ما توجه کنیم اسکندرزاده در رقابت اولش با علی جان شمسیدین روبرو شد ظفر یافت و در دیدار دویمش کرامت الله
мирзоевро мағлуб намуд. дар рақобати сеюмаш муқобили одинаев ҳаким муборизаи сазовор бурд, 3 ғалаба дошт ва як нокомӣ дар ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ки ин ҳам дар мубориза бо паҳлавони шаҳри ҳисор расулов буд. ба ҳамин тартиб чӣ гуна ин роҳро варзишгарон тай карданд, акнун шумо воқиф шудед ки яке мустақиман ва дигаре тавассути муваффақияти сабқатҳои тасаллобахш ва дар талоши варзишгари хилати сафедошта ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқварзӣ мекунад, албатта боз ҳам масъулият ва афзалии ҳунар хуб ба мушоҳида мерасад. аслан дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Тоҷикобод аст ин варзишгари сафедпӯш. ҷавонтар аст ва акнун дар миёни ҷавонон ҳам як шӯҳрати хосаи худро дорад. оҳиста оҳиста ба марҳилаҳои нирӯсанҷии бузургсолон паҳлавонони соҳибтаҷриба ҳамроҳ меёбад. инро дар вақти мубориза ва дар чемпионати мамлакат барои муайян намудани беҳтаринҳо дар радабандии соли 2022 мушоҳида кардан мумкин аст. аммо дар 1.5 дақиқа, дар 2.5 дақиқаи вақти сомониёфта ҳоло ҳар ду паҳлавон ҳам ба ҳамон мақсади ниҳоӣ ҷаҳду ҷадали бештар доранд, аммо нарасиданд. ва довар маҷбур аст ки инҷо ҳам ба хулосаи амиқ ояд. искандарзода ки андаке ақибнишинӣ мекунад, бубинед ҳамин ҳолат ва акнун фишори Саъдуллоев Муҳаммадҷон дар давоми сабқат. дақиқаи охиринро биё тамошо кунем. шумораи варзишгарон албатта имрӯз ҳам на чандон зиёд буданд нисбат ба вазни 66 و 73. шидо ба Муҳаммадҷон искандарзода дода шуд. ба Саъдуллоев мазарат ба Саъдуллоев Муҳаммадҷон. искандарзода он қадар таҷрибаи ғанӣ надорад, аммо дар мусобиқоти имсола барои дарёфти имтиёзҳо дар радабандии беҳтаринҳо хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. ин чеҳра аз марҳилаи ниманиҳои мустақиман ба ин давр роҳ ёфт. тафовут байни роҳпаймоии паҳлавонон дар марҳилаи мубориза барои медали биринҷӣ як қадам фарқ дорад. як нирӯсанҷӣ. оне ки дар вохӯриҳои чорякниҳоӣ ноком мешавад, маҷбур аст як ғалабаи дигар ба даст оварад ва баъдан барои медали биринҷӣ талош кунад тибқи қоида. ва афроде ки аз вохӯриҳои ниманиҳоӣ натиҷаи беҳтар ба даст намеоварад, он мустақиман баъди нокомияш ба ин марҳила роҳ меёбад. кор боз ҳам ба ҳамон вақти изофа тӯл кашид. ҳар ду рақобати ҷоизаи биринҷии вазни то 81 кило чунин сурат мегирад. бисёр ҳам ҳаракати искандарзода хуб буд. муҳаммад акнун аз боло аз пушти сари рақиб дошт ки ин ҳам хеле мусоид аст. ва искандарзода ҳам дар радифи ҳаракатҳояш бубинед чаро аз камарбанд намедорад. муҳаммад як талоши дигар мекунад то ба нуқтаи охир, аммо дифои искандарзода дар ин лаҳзаҳо хеле хуб буд. ин вазъиятро паҳлавони кабудпӯш бартараф кард. муҳаммад дар миёни ҳамтоёни худ, яъне ҳамсолони худ, бисёр ҳам ҳунараш фавқулода аст. чолок аст, ҷасурии худро бисёр ҳам равшан нишон медиҳад. ва фикр мекунам рақиби имрӯзаи ин варзишгар ҳам он қадар бузургсол нест, ҳарчанд ки дар миёни бузургкалонсолон ҳар ду рақобат доранд.
муҳаммад ба амали партерӣ ҳолати нигоҳ дошт ё чӣ гуна усули буғӣ кардан? ҷамшед лолахонов таваҷҷӯҳ мекунад ки ин кор ҳалли худро наёфт ё сомон дода нашуд ба он тарзу тартибе ки мушаххасан дар гӯштини ҷудо аст ва боз ҳам аз маркази майдон рақобатро паҳлавонон идома медиҳанд. дар дақиқаи дуввуми вақти изофа чаро муҳаммад аз ин ҳолатҳои хуб барости дар вақти асосӣ кам истифода бурд? дар даврҳои пешина ба истиснои як мубориза муқобили Ҳамроз Раҷабов дигар рақобатҳои ҷолибу ҷозиби худро ҳам бисёр хуб анҷом дод ки ҳатто мухлисон ба ифтихори маҳораташ кафкӯбӣ карданд. ҳоло усули буғӣ кардан дар инҷо ҷараён мегирад. довар бояд зираку ҳушёртар ин ҳолатро назорат кунад. гуфтугӯ дар болои гилем посух додан албатта ин аз рӯи қоида мамнӯъ аст. муборизаи паҳлавонон акнун дар вақти изофа дар дақиқаи сеюм боз ҳам пуршидатар мешавад. аз сари ёсин муҳаммад дошт гиребонро на шамти дигарро ихтиёр кард. аз боло акнун ин ҳаракати хеле хубтари ҳар паҳлавон ҳам боз ҷозибтар мегардад. бо суръат вазари довар ишора дорад ва дар самте ки бисёр ҳам таваҷҷӯҳи искандарзода ба ин нуқта дақиқтар буд ва ин паҳлавон ҳам акнун тавонист ки дар вақти илова дар дақиқаи сеюм искандарзода эҳсон паҳлавоне ки ҷасораташро матонаташро ҳам хуб нишон дод. ин варҷишгар искандарзода эҳсон ёдовар мешавем ки танҳо дар сабқати ниманиҳоӣ аз расулов ноком шуд. дигар ҳамаи рақобатҳоро имрӯз бо муваффақона анҷом дод ва барандаи медали биринҷӣ шуд. دوستانی عزیز اکنون ما به مرحله نهایی رقابت‌های وزنی تا 81 کیلو رسیدیم. داور رو کارگردان منظوری ما کردن این چهره جمشید زردکov سابق پهلوانی که در سالهای 2006 تا سال 2012 هم در چمپیونات مملکت و در میدان‌های گوشتین ملی مهارت خوب و بهتر داشت. وزنش میانه بود. قبلا 73 کیلو و بعدا در وزن 81 کیلو هنرنمایی میکرد. بیاید اکنون به غالبان این مرحله توجه کنیم. رسولوف چهره که از شهر حصار است، عمر نام دارد. رسولوف در دیدار اول آزاد بود
ғаниҷон ғаниевро дар даври дуюм мағлуб кард. паҳлавони суғдӣ ҳотамбекзодаро дар рақобати дигар ҳам дучори шикаст намуд, ба вохӯриҳои нима ниҳоӣ омад ва искандарзодаро дучори шикаст кард. искандарзодае ки навакак ба дарёфти зинаи сеюм шарафёб шуд. ҳамроз раҷабов, дар хусуси ҳамроз раҷабов месазад гуфт ки паҳлавони суғдӣ ин аз ноҳияи ҷаббор расулов аз бошгоҳи варзишии ланглиф аст. ва дар мавриди умар албатта мо гуфтем бештару зиёдтар ки ин паҳлавон ҳам соли сипарӣ гардида дар кохи зарафшон 2 сол пеш барандаи медали тилло миёни ҷавонон шуд. дар гӯштини миллӣ ҳам натиҷаи беҳтар дорад. дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми шаҳри душанбе дар гӯштини миллӣ ҳам ба марҳилаҳои асосӣ роҳ хат гирифта буд. соли сипарӣ гардида соли 2021 ҳам 2 ҷоизаи олиро ба даст овард. Фаррух Собиров, Талаб, паҳлавонони ноҳияи Тимур-Малик, Кароматулло Ҳакимов ва Саид Мирзоев, якчанд ҳам мураббиён ва собиқ паҳлавононе ки инҷо ҷараёни нирӯсанҷии варзишгаронро тамошо доранд. Комрон Карликов ва чанд тан аз мураббиён ва паҳлавонони собиқе ки мо дар экран дидем. ва Ҷамшед Зардаков аз шаҳри Кӯлоб аст, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва теъдоди зиёди ҷавонон имрӯз ҳам пазмони сабқатҳои ҷолибу ҷозиби ҳар як марҳила. ва бо дастури довари болои гилем ҳамроз Раҷабов ки хилъаташ ба талаботи қоидаҳои гӯштини ҷудои байналмилалӣ ҷавобгӯ набуд, хилъатро иваз кард ва акнун боз баргашт ба майдони мубориза. рақобат идома меёбад. ҳамроз Раҷабов, биед як бори дигар ёдовар шавем ки ҳамроз Раҷабов Қувватов Фаридунро, паҳлавони суғдӣ, дар дидори аввал мағлуб кард. баъдан дар рақобати дуюм ҳам Давлатзода аз Хатлон бо ин паҳлавон мубориза бурд, тоб наовард. ҳамроз Раҷабов ӯро ҳам пеш аз муҳлат шикаст дод. баъдан Муҳаммадҷон Садуллоев, рақиби даври бисёр ҳам ҷолиб, бисёр ҳам партофти Умар Расулов сари вақтие буд ки вазҳари ба даст овард. акнун дар дақиқаи дуюми мубориза ва барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо ва ҳамчунин чемпиони Осиё дар ҳамин риштаи самбо, дар гӯштини кураш ҳам дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ҷоизаи олӣ ба даст овардааст. барандаи медали нуқра ҳам маҳсуб меёбад. хеле таҷрибаи ғанӣ дорад варзишгари суғдӣ, дастпарвари бошгоҳи варзишии Ланглиф ҳамроз Раҷабов. ҳамроз дар рақобати ниманиҳоӣ Эминовро мағлуб кард. баъдан Эминов ба сабқатҳои охирини хеш инҷо ҳам як таваҷҷӯҳе кард ва дар ниҳоят Ҳотамбекзодаро мағлуб карду ҷои сеюмро гирифт. инро андаке пештар мо ҳам дидем. бо ҳамин тартиб натиҷагирии сабқатҳо хотима ёфтанд дар зергурӯҳҳои А ва Д. аз миёни паҳлавонони вазнашон то 81 кило ин 2 нафар чеҳраҳои намоён ва Ҷамшед Шониёзов ва чанд тан аз мураббиёни дигари бошгоҳи Ланглиф. аммо ҳамроз инҷо бисёр мехост бо ҳамин тактика, бо ҳамин усул хеле машҳур аст, натиҷаҳои беҳтарро ба даст овардааст, аммо дар муқобили Умар ин корро хуб анҷом дода натавонист. ҳамроз аз боло рақибро акнун хубтар дошт. камарбандро агар гирад боз ҳам беҳтар мешавад. Умар ба ин андаке мушкилӣ эҷод мекунад, яъне муқовимат менамояд, аммо бо ҳар ду даст як дасти рақибро доштанд. ин ҳам ғайри қоида аст. партофташ наздик буд ба вазари. Умар
дар вохӯрӣ аз ин пештар андаке осеб дида буд. ҳоло мо ҳангоми омодагиаш дар як гӯшаи майдон ӯро дидем ки духтур бисёр ҳам вазъиятро инҷо ҳамроз раҷабов барои Умар Расулов мушкилтар кард. ростӣ нафас гирифта наметавонист, чун духтури мусобиқа ишора кард ки Умар Расулов осебаш ҷиддӣ аст, аз гурдаи чапаш шикоят дорад ва ба ӯ кӯмак кардан, ба майдон омад, андаке таваҷҷӯҳ кард, аммо инҷо ҳам шикаст хӯрд ва мақоми дуюмро ба даст овард. таҷриба дар ҳақиқат боз ҳам дар ниҳоят кори худро хуб анҷом медиҳад. جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. تاریخی زرینی تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشانی تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کانی حیا، به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، و آرمانی خوش خفتگانت قسم، کی جان و تنم را فدا